Evo nas nazad, sa mnom je Miran iz Telegrama, on je predsjednik žirija ove medijskog dijela i medijskih projekata koji su relativno novi, dakle uvedeni su tek prošle godine i prilično je mali broj prijava bio tada. Ove godine je veći broj prijava, pa me zanima evo kako je iskustvo sada raditi na tom medijskom dijelu. Pa, mislim da ni lani nije bio baš mali broj prijava, ali definitivno je puno više ove godine. Pa meni se čini dakle, da je užasno važno da medijska industrija na neki način valorizira ono stvari koje su dobre. Ja često, u nekim svojim objavama pišem o stvarima koje nisu dobre u medijskoj industriji, ali recimo mislim da je ovo jako, jako važno da se kroz te nagrade zapravo prepoznaju projekti koji su bili u protekloj godini dobri, dakle koji su bili dobar dizajn, dobar proizvod, dobra kampanja, dobri članci. I koji je evo vaš nekakav osvrt na projekte koje ste do sada vidjeli, koje ćete naravno i osuđivati, koji su bolji od kojeg, tako da evo nekakav generalni osvrt. Pa mislim da je bilo stvarno jako puno dobrih projekata. Meni su osobno jako zanimljivi projekti koji nisu sa hrvatskog tržišta, dakle projekti koji možda nisam u tom trenutku vidio kad su izlazili, ali generalno stvarno ima jako, jako zanimljivih stvari. Mi kao žiri smo završili svoj posao, ne znamo u ovom trenutku ko su pobjednici, ali od stvari koje smo vidjeli stvarno je bilo jako, jako zanimljivih projekata.